Pastor tunamba ukule kila maukuli yani ngwana tuamba unena iloa issue ino ya Syana. Namba nene ya andumevite my value Syana more than they value their partners. Ukiwa mundu ikwenye nezi Syana namba ya wabweke nwengenesi. Na nikietete na muna nondo aingi nimekuwa meati ya ukala mondozu ewa elonely eva la kwake. Very true. Na kila kiutuma kimuanya anangi matemba kaisi yana katika toa kitanoka la kaka kwa mabu mkole yangu ni mtoto wangu bado. Katika toa kitanda. The not uminata nondo tiki ndo kieni. Kino chambe. Nienda andwala motwane temaile wati. Syana hii Syana ndino wa motwana. Naeni. Nioki. Na moka na makati. Nondo after Pasi meka la mundo by the time they are 16. On 16, 14, 15. Syana isu syadi. Nondo mambio the secondary na my boarding. Nemo manwa iko. Nemo manwa. Manda boarding makabina maka college mande to imoko tokoma. Na mukoti wa undu mwambie mwele. Ko edha moya ka relationship yenu. Mwisho ko mondi de nani. Kindu chakeli ando nini vitu muno mailalamika na niguo pe ando amu makwata Syana na especially kindu kiki affect ya ladies muno makwata Syana mayolo na amume utithia amume nden na chao nden na maana mosi anasio sia buna muzee ole obuna bandu bake you know na kindu chwe kithogu no wana ngomusi wa ombola uteomana Syana inengwa nafasi la asyo. Sisubi wata Syana. Lakini ndukolo ni muemeu kana mukau. Nundu wa Syana. Secondly, na nina wetu webinda ingi bana ningu weta ingi. Syana ivetangwe we kwa asyai. Kuka ilete umagabu jami ya kana tapasa? Kana kailete kuma kwa bedroom. Actually kaile kwambia kwamba kuma kitandani. For me kana ka mina utmost mwai kailo mandu waka onatha no bedroom ko kwa asyai wena muyuma kailo mandu wakatanda bakando kaka koma keko tutu yuko yasha gopaza wala tutanda tutura kwatikana tutanda tuopo no kulio mandu nundu kitanda ti lazima kitobu kitanda standard ona kuno kwizo kitanda cha mwana okwa kumuziki ebi na nundu the weight mwingi oso wakatanda kasio aiwe bose na ivu kwa nesa ambe yo mamia kukoma eweka noona na amino mamia koma eweka abichapa omye ipandu no koma ukethia the whole night no akomende unidi kuonga mwana zinu wa loga to bedroom na piu kwanza lakini andwange and especially ladies mailea mike ya kana bukona okana kakometo bukatikati wa ethena inya kile nende kwenda ati tika unatumedho kauza eje kana kambiye kuya muzee ambiye kwikati kana katika yambiye kuya utithia baina chao na mara mingi andu alamaki Syana pa ukwithia ni mechanism ya kwikata ya kupata na mapenzi unaona na at the end of the day no kwananga pete Syana ibetwe na Syana isu pia ndukona ko iteze ne we mutumia ngo bandu twandieze mina we time na zengena tele malakini na mana no abanga we aindie adumo tuko na kakwacha ndo mokao aenda we yani kwacha tani na wao kakwacha ndo aina wao ni mwingi alikaja bedroom aliko bedroom na yuka na kai kana uma bedroom lakini ukavia koka ukasembete chao bedroom kalikete hata mpango Syana nje lobuli wa discipline akakunanga na yete la sungiwe akukana kasemba imukadika kevya ni ndo muzeni we set kana katele melapu na wana ngamuzee aindeya aya ndo mama woka Ndara mana iko kana no wama no waendeya au kasi zanje kethia baba ya onu kamba tukaimana kai ka keli azemba kathi kaigwa zakaji ya mumo sukana kwa yaki na bedroom izuri kama ni kukuke kwa madena kwa ndo manda ya no wazon but the key thing is pia Syana isu
ndukona ko itaelewa ni sisi na weambia kuibundisa tabia ndugu niyo kutumukona niyo kutumukona Syana siviko bandu no nini na kemba si sexually active siamane yuba simane tuno nyanethe nondo mwasi yebu bedroom na kelele yangi ona mai adabu kana kiobuna no ui wambe tu no kona ende ya poni sawa you kana kai walk so it is very important we know be the one matuka kuzana kwani ndio anafanyia mama ndo tuambie kusuka nacho ni mambia pindi hiki ni mambia see ko ukusiana ipetango ba bedroom pe pale kwingwa pa muse na muka Syana syamina kupika bandu to no koma kukacha ite unidi koya sitwa waba bedroom yo ongea kasi ya mautamwenye ni maseo in fact matonge tumetoano mingi shukran sana ido ina kiwiyo gisiona ngai ayedhi wanenyosu wa Kristino Peonge wa itemasi mwani ulizie pasa hivi mke wangu tunapendana sana shida ni nikienda naye shoti moja haezi kubali tena kunipa mpaka kesho tena ana agulete amweke ata agulete shida na kuanga ni nini ama nimlazimishe eni kuliyosio muno mutumio ailo manati most of the times yonekana ati alandu ma 1 minute na mundu muka otondo mundu ume wa mina sainge withia ndu kuyoyenda kwendea mundu muka nake pia unless never time wambo thumwa mundu muka nake pia nota au ko uni batoneka most likely look at the mundu ume oti mundu wa haraka no kuaibinda ko by the time amine nake muka do satisfy we no mini na avoa na ithia nda kwenda lundu yu aminio mina waendea withia nto kuumia no mbako munenge time ko mundu nelea loto na kweka fast noto na kwimba wo mufumilifu emba ni wiyo wa mina mindo si yakwimwe ukakoma kwa choka endea ukamune time akathumwa no mundu taku musubie wa musubia no kusubia secondly wa mna baenda una we mundu me we bina mundu kwa me bina nduketele mundu for the first one mpaka nake amine maliza alafu uendelee hiyo ingine imebaki ndio uonekana utia wote na amina mina tenange mbe wake nika no yuko mine akeli na kenu wa mina mumine imo muthumwe ulongi ete bedhi na ila wedhi anana mondome alafu auma oikuwa ibinda kio wo kwa masaka uta bedhi na kanano kawaida most likely it's a complex thing nipato na kwethi wapeo maondo kadhaa alame onidi kusiwa and then wa this conversation nondo first of all noto ndia mundu mundu muko nondo nienda kwa imagine mundu muko quality ya kuliosi noto na wake dia mundu muko den experience ya chao no beginner zoea maundwa kwa enengo time akazoea people grow secondly nipato meka pia ukethia mutumio nake ni rough pia ndo rough ukethia ni rough muno by the time amine unge nake nukikata no kuiwa wo ko uni mailo sisi mbone rafu muno akamwe ya mo prepare ndakembwa rafu muno no izukenda mundu ate wetness andole yako kukwato ni maybe itawisu or that was the other point the other point ni kana no to na mate preparedness okay the assemble toba ko ukela maileka first mundu mukoni wa ile kwa mundu mwaku au prepare nesa nikana by the time mobike with you no lubricate ndo kuumia kemboti yo emba preparation ni dina woka chemistry no nengo or artificial lubricant nikana ke dia mwabaka ndo kwikata ndo kuumia ndo ni important we enjoy bandu ba kuumia lakini to encourage you to encourage you the best thing is prepare yourself nikana with you are good enough to receive so you to encourage you acha ko you though you know it's like you're forcing you are forcing it so the best thing you prepare mundu wako neza longi akule jamasi na ikuli okibeti cha dhomwa wali wene okeka ali chamina ibinda yana ata
I think ni twetu now weta kana at least 3 months munenge like 3 months hapo kwa lakini ngwe mwinenanya 3 months no ithe no ketha ndapo etepio kwa winda ini tukamumisha ni mundu waku so pia mukau 3 lakini most of the times by the end of 3 months whether ni natural kana mindo C-section most of the women with their makiat maboyi masi ni kule mundu muka ukukwenda muse wina keno thoku na notwanite wisi kule mundu kwa vinya no thoku no first of all mundu mukosu ti wako secondly wona anziana mundu mukosu kwa naniza na mea ni otawatu ikamukau na wina mwana osu wina responsibility yako ya mwana osu kwanza kalia ya no aba kwa children no tito semba no muno kwa u eyo either we careful dukasembe maundu yani waikithimo kala chako dukembona wendi mwingi nundu wanotwanite mundu mukosu mwekeo mundu mwingi utatwanite na nimeukomana na mayenda